Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoje abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu gisata kirabana n'umutekano. Turagaruka kuri operasiyo ikomeye imaze gukorwa n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ku bufatanye na FDNB mu bice byo muri Sud Kivu. No operasiyo yiswe Operation Reprise de la Dignité ijyanye no kwisubiza icyubahiro nyuma y'uko hari abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bashimuswe cyase bafashwe na MRDP. Twirwaneho turababwira ibikomeye bibereye muri ibi bice. No operasiyo ibereye ahitwa Ruhagarika hafi neza ya Remera, bikaba rero bizazindutse byigaragaza ko ku itariki ya mbere Myandagaro ari umunsi udasanzwe. Ni ku isaha saa 8 z'igitondo MRDP twirwaneho yabwagaho igitero kidasanzwe n'abasirikare badasanzwe ba Force Spéciale de 2e Bataillon do Kayanza bafashe icyemezo gikaze ikizwe. Bikaba rero bizakozwe muri phase de parse tactique, igico cyo gucamo umurongo w'umwanzi. Biro bikabigaragayemo ubuhinga bukomeye bwa gisirikare. Hari kandi observation tactique silencieux kandi bikaba bihura neza na centre de commandement de renseignement avancé yapanzwe neza mu kazi gakomeye. Hari kandi attaque sur la 3 axes nkuko bivugwa Kavumu ndetse no mu bice byegereye ngaho urugamba rwa kaze. Turaza kubabwira ibiri kubera kuri axe nord ahitwa Buyanja, ahitwa Bihunga. Turaza kandi kubabwira kubiri kubera kuri axe ya east mo ahitwa Kalamba n'ahandi hatandukanye bijyanye na Parton Commander Brende yamaze kwakirwa. Turaza kandi kujya kuri axe sud Buhinga Ruvungura tubabwira ibiri kwabera bijyanye na dispositif de précision et diversion iri kwiragenda yibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na fuse militaire FN Mimi grenade thermoblique ndetse n'ibindi bitandukanye birimo RPG 29 ziriko zifashishwa mu bijyanye na tactique zikomeye za gisirikare. Harimo tactique de feu croix ndetse na progression par bonds successive ndetse na utilisation de la topographie biriko biragenda byibonekeza muri ibi bice. Ni mu gihe kandi berekezwa n'amakuru akomakomeye ibijyanye n'ibiri kugenda biba bijyanye na nettoyage tactique de la zone oro bitanga twamaze gushyirwaho commande poste zone logistique ndetse na entreprise de armée. Turarebera hamwe kandi uko intambwe ku yindi byagenze. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye kubera mu bice bitandukanye by'umwihariko ngaha hafi neza igisagara cya Uvira aho urugamba rwa kaze. Turareba kandi uko ibintu bikomeje kugenda biba nyuma y'uko abasirikare bongeye gusubira mu birindiro bahozemo nyuma yo kuva muri MRDP. Ibi ni biyobowe ku ruhande rwa FARDC n'umusirikare ufite ipeti irya colonel mu gihe Burundi. Izo operasiyo zose ziyobowe n'umusirikare ufite ipeti irya majoro ariko ufite imyitozo idasanzwe ubarizwa muri Force Spéciale. Gusabe rero niba ari ubwambere dukurikiye uhite usyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru akomakomeye ajyanye n'ibiba biri kuba. Reka turamvure inkuru yacu. Mu gitondo cya kare ku isaha saa 8 kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 bw'igisirikare cyo Burundi cyagabye igitero gikomeye kandi gitunguranye ku birindiro bya MRDP twirwaneho ahari hafungiwe abasirikare bacyo bari bafashwe mpiri mu mirwano yerutse kubera mu gace ka Remera mu misozi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri leta n'intwaro rusange ya Kongo. Iki ni igitero cyiswe Operation Reprise de la Dignité bisobanuye operation kwisubiza icyubahiro cyateguwe mu buryo bwihariye bikozwe n'abahanga muri FDNB na FARDC. Bikaba rero ari bigaragaje ko iki cyari kigamije kubohoza abasirikare b'abarundi bafashwe na twirwano ndetse no gusenya ibirindiro byabo by'ingenzi muri aka gace. Amakuru yose twamaze kwakira nuko iyo operation yateguwe mu ibanga rikomeye, naho commandement militaire ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa FDNB burangajwe imbere n'umusirikare ufite ipeti
rya majoro ni mugero rumwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu ntambara z'inzitane, akaba yarigeze kuyobora ingabo z'u Burundi mu butumwa bw'amahoro. FDNB yifashije force spéciale ingabo zidasanzwe by'umwihariko commando paratishiste et na regiment de renseignement spécial. Aba n'abasirikare baba bamaze ibyumweru bitatu bakorera reconnaissance d'otere gusesengura abera ibi bitero, bifashishije drone de surveillance nocturne bituma rero basha kumenya neza no kubona umwanzi aherereye mu masaha y'ijoro, ndetse banakoresheje écoute électronique, ubutasi bwo kumva ibiganiro biganirwa hagati y'intwazangabo zatwirwaneho. Biravugwa ko ibi bizakozwe muri operation igabanyijemo ibice bitatu. Reka rero twinjire muri operation reprise de la dignité turebe uko bizakozwe. Phase ya mbere yiswe distribution, icyiciro cyo gutesha umwanzi abanzi ndetse no kumwambura ibyo afite. Biravuga ko iki cyiciro cyatangijwe ku isaha ya saa 8:15 mu gitondo cya kare, aho imbunda za artillerie gare, intwaro ziremereye n'izoroheje zateye ku birindiro bizatwirwaho n'urubyari mu misozi by'ahitwa Muriza hafi ya Remera. Ni mu gihe isakurikiraho ku isaha ya saa 8:45 phase de encerclement, icyiciro cyo kuboha umwanzi, aho rero FDNB yakoresheje tactique de encerclement enterré, uburyo bwo kugota umwanzi mu bice bitandukanye. Bikaba rero bivuga ko bamwe baturutse mu bice by'ahitwa mu misozi ahitwa Rubarika, ahitwa Kahororo, ahitwa Muramza, ahitwa Kizimira, mu buryo bwari bwo bwose rero baza kuba bagabanya ibitero kuri ibi birindiro. Barazi intumba iratumuka. Ni mu gihe rero ku isaha ya saa 9:15 hayisakurikiraho phase de libération, icyiciro cyo kubohora. Aha rero biravugwa ko barashe za grenade offensive, ibisasu biremereye byo gutera imbere bizatangiye kwinjira mu birindiro byatwirwaneho muri iki gice, hifashishijwe snipers barasa ku ntego z'imbere, cyane cyane hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo kurwana ahantu haharamye, combat en altitude. Nk'uko rero bigaragara, biravugwa ko rero hakoreshejwe intwaro ziremereye. FDNB yakoresheje afisire da sarte garire sare, intwaro nto zifite ubushobozi bwo kurasa vuba kandi kure. Hari kandi mutaheze de 90 mm bisasu byo kurasa ahantu hahanamye. Hari kandi drone de compa zo mu bwoko bwa Raza KB zakoresheje sohereza hejuru ndetse zikabasha no kurasa kugira ngo umwanzi ahungabane. Biravuga ko kandi anga hakoreshejwe n'imbunda z'imisada nyinshi, kuko bitangazwa ko barasiraga ku ntera ndende mu rwego rwo kugira ngo bahungabanye ibirindiro by'umwanzi. Mu makuru dufite nuko mu masaha agera kuri 2 gusa FDNB yarishoje igikorwa cya mbere cy'igitero. Harimo abasirikare 37 b'u Burundi babohowe mu buryo butunguranye. Hari abasirikare batwirwaho 56 bivuga ko barashwe, abandi barenga 70 biravuga ko bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Hari kandi materiel importé, ibikoresho byinshi bya gisirikare byafashwe birimo intwaro ndetse n'ibiribwa n'imyambaro. Nk'uko amakuru ari kudushyikira ngabivuga, umunyamabanga mukuru FDNB uri muri ibi bice mu butumwa maze kurungika mu rubuga rurizwaho intwazangabo z'u Burundi, yagize ati uburenganzira bw'umusirikare buba burimo n'icyubahiro, ntitwakwihanganira gufatwa nabi kw'abacu. Iyo tugavye igitero kiba kigamije ubutabera. Nibwo butumwa maze bucarungika mu rubuga rwa WhatsApp. Ahandi rero biravuga ko FDNB yatangaje ko izindi operation zigomba gukorwa, harimo operation Murinzi wa Remera. Bikaba rero bigomba gukorwa kugira ngo abasirikare FARDC na FDNB mu misozi ya Bijombo na Minembwe babashe kongera kwagira ubugenzuzi mu buryo busesuye. Hari kandi operation Silence Ferté iyobowe na batayo yoherejwe mu ishyamba rya Kigoma, aho bikekwa ko bafite imyitozo ikomeye kandi hambaye. Abaturage bo mu gace ka Ruvunge n'ahitwa Rubarika baravuga ko barayibumvisha amasasu menshi mu misozi ya Remera. Umwe mu batuye muri aka gace yagize ati twabanje gutinya ko ari intambara isubukuwe, ariko twaje kumenya ko ari abasirikare baje kubohoza bagenzi babo. Byagaragaye ko hakoreshejwe ubuhanga bukomeye, kuko na operation yamaze amasaha 2 tuza kumenya ko abari bafashwe babashije kuba bajyanwa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Ministre de Défense Nationale et des Anciens Combats, biravugwa ko yagize ati igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora kinyamwuga mu gukumira iterabwoba n'ibikorwa byibasira abaturage, ndetse tunafasha igihugu cy'abaturanyi kongera kugira umutekano.
FDNB kandi ikaba ikomeje kugenda ikora ibingibi nyuma y'uko bisabwe ko Qatar Peace Framework amasezerano y'amahoro yubahirizwa, ndetse biravugwa ko kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko izasarambwe zo zikomeje kwitegura nk'uko amakuru akomeye ari guturuka mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe bivugwa. Operation Reprise de la Dignité ni igitero cyagaragaje ubushobozi bwa FDNB bwo gukora ibikorwa byihuse kandi bifite intego mu gihe ibikorwa by'intambara bizakomeje gutera ibibazo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. FDNB na FARDC bari kugaragaza régiment défense étant pensé un crime, kwibohoza si icyaha. Umuvugizi wa FDNB mu bitandukanye agiye ashimangira ko nubwo intambara atari isoko y'amahoro arambye, ariko ari imbaraga zikoreshwa mu kuba zagarura amahoro ndetse no kuba zazana igisubizo ku baturage bamaze igihe kinini bagirirwa nabi. Nk'uko rero amakuru yandi twakiriye abisigura, biravuga ko ku isaha saa 8 zuzuye kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 nibwo ibirindiro by'ingabo za MLDP twirwaneho biri mu musozi yitwa Ruhagarika hafi ya Remera byahindutse ahantu habereye urugamba rukomeye, aho ingabo zidasanzwe za FDNB na Force Spéciale de Deuxième Bataillon de Kayanza zafashe icyemezo cyo gutangiza icyiciro cya kabiri cy'operation cyitwa Rumuri, bikaba bizwi nka phase de presse tactique. Ibiro bikaba bizaba nyuma y'amasaha agera kuri 2 habaye inama idasanzwe yari yakozwe mu buryo bwa observation tactique scientifique, aho drone tactique zari zazungurutse iki gice kuva ku isaha ya saa 6 z'ijoro zoherejwe ku kigo cya Centre de Commandement de Régiment Avance. Nk'uko rero bivugwa, amasaha ya saa 8 nibwo rero ibintu bizangiye kuba byakomera. Urugamba rwa rutangiye mu gicuku, ingabo za FDNB zakoze uko zishoboye zikoresha mu wavre de infiltration, uburyo bwo kwinjira mu bico by'umwanzi mwibanga rikomeye. Babashe guca mu hagati inkambi ebyiri zatwirwaneho ziri ku misozi ya Kavumu na bikaba rero bivugwa ko hafashije uburyo bwa tactique sur 3 axes, igitero cyakozwe ku murongo 3 icyarimwe. Biravuga ko rero ibikorwa bizakozwe, hari icyakozwe ahitwa Buyanja Bihunga uherejwe unité de centre guerrilla kugira ngo igabe ibitero bizo kuzamura ndetse no kuburizamo imbaraga zifitwe n'abarwanyi batwirwaneho muri bice by'amajyaruguru. Hari kandi axe east aho bitangazwa ko Belton Commando Brende yifashije imodoka za gisirikare barasa ku ntego. Inturu ziravuga mu bice bya Karamba kuri axe sud, mu bice bya Buhinga werekeza Ruvungura haciyeho abasirikare bambaye ibikoresho bidasanzwe byo gutatanya umwanzi, ibizwi nka dispositif de dépression et diversion, bigatuma twirwaneho itabasha kumenya aho igitero nyamukuru kiri kunyura, nk'uko amakuru ya gisirikare twakiriye yabisiguraga. Mu bindi twabashije kumenya, biravuga ko iki igihe cy'isaha ya saa 8:45 aribwo rero imirwano yahinduye isura, cyane cyane aho FDNB yakoresheje fise militaires FN minimi, grenade thermobrique ndetse n'imashini zirasa zo mu bwoko bwa RPG 29. Biravuga ko rero tactique zakoreshejwe harimo tactique de feu croix, uburyo bwo kurasa umwanzi uturutse impande zombi. Hari kandi progression par bombes successive, uburyo bwo gutera imbere gake gake hakoreshejwe ibice by'ingabo biri mu matsinda mato. Hari kandi utilisation de la topographie, kugenda mu buryo ubutaka bigaragara ko benshi baba bafite amakuru akomeye yo muri ibi bice. Muri iki gihe abashinzwe kwita ku basirikare bakomerekejwe unité sanitaire mobile bari bamaze gutangira gutanga ubutabazi bw'ibanze ku basirikare ba FDNB 3 bakomerekeye muri ibi bice mu misozi igana yitwa Rwamiko. Bikaba bivuga ko rero ariho barasiwe, ariko biravugwa ko ubuzima bwabo uri kugenda bumera neza bitewe n'inzobere zoherejwe ziri kwita ku nkomere. Biravuga ko rero ku isaha saa 10 za mu gitondo umutwe w'ingabo zidasanzwe détachement opérationnel Arufa wageze mu gice cy'ikibaya cyari gifungiyemo abasirikare b'Urundi
bagiye gukora checking basanga bose bamaze kuba bafatwa basubizwa mu birindiro bya FDNB. Abo basirikare bari bafungiwe muri cave militaire de Fortune aho bari bashyizwe mu myobo yacukuwe mu nkengero z'imisozi yitwa mu bibi. FDNB yakoze ibintu by'ibitangaza binyuze mu gutera grenade assaultance, ibisasu byumvikana gusa bidaturika kugira ngo bashobore kwinjira mu cyumba cyari kirinzwe n'abarwanyi 12 batwirwareho. Abasirikare 37 b'u Burundi bakaba bongeye gusubira mu bice bahozemo. Iyi ni misiyo yiswe rero ko yakoranwe ubuhanga bukomeye ijyanye n'ibikomeje kugenda byibonekeza kuri ubu ngo bitavugwaho rumwe nk'uko amakuru ahara bivuga. Nyuma yo kuboza mpiri FDNB yatangiye igikorwa cyo gusenya Burundi birindiro byatwirwaneho igice cyiswe nettoyage tactique de la zone, gusukura ahari hakambitse umwanzi kibanze cyane mu kurimbura command poste bazatwirwaneho ziri mu misozi yahegereye Kavumu, zone logistique ku nkengero za Ruzizi, Entroprote de Armée. Bikaba rero bivuga ko ibi biri kugenda bikorwa mu ibanga rikomeye. Ibikorwa rero byarangiye kuri ubu. Biravuga ko FDNB ifite agasozi kayitwa Kinyinya, ndetse bikaba bivuga ko kuri ubu ngubu bamaze kuba bashyira position de observation yuko ntawo uwo muri twirwana ushobora kongera gukandagiza ikirenge hano hafi. Ubuyobozi bwa FDNB bwasobanuye ko iyi nsinzi yaturutse kuri discipline tactique, gukurikiza amabwiriza neza, renseignement militaire fiable, ubutasi bwizewe, soutien logistique complète, gushyigikirwa ku buryo bwuzuye mu bikoresho. Hari uruhare runini rw'abaturage ndetse n'abatuye muri bice bagaragaje muri ibikorwa, kuko bivugwa ko bagiye batanga amakuru akomeye kwihisha kwizasarambwe ndetse natwirwanaho muri bice ndetse naho aba bafashwe bari. Muri raporo y'inzobere z'igisirikare basanze twirwanaho yari ifite problème de coordination interne, kubura guhuza ibikorwa hagati y'abayobozi. Igisirikare cy'u Burundi gifite avantage technologique et tactique, ubushobozi bwo hejuru bw'ikoranabuhanga n'inyigisho z'intambara. FDNB yakoresheje ibikoresho bya vision thermique gucunga ibihe by'ijoro. Twirwanaho yari ifite ibikoresho bizoroheje cyane. Bikaba rero bivuga ko ibi biri kugenda biba. Mu butumwa bwarungitswe ku rubuga rwa WhatsApp buragira buti: nari maze amezi 2 ndi mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare, ariko uyu munsi nibwo twakoze operation mbona ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kugera ku rundi rwego. Dukoze ibitangaza bikomeye kuba tugaruje abasirikare bacu bari bafashwe n'umwanzi. Nyuma y'iyo operation biravuga ko ibikoresho bigera ku 117 byatwirwaneho byafashe, birimo imbunda 35 zo mu bwoko bwa AK-47 ndetse na radio 18 n'amasasu arenga 700. Abarwanyi 56 biravugwa ko bashobora kuba bagira ibyago bikomeye muri ibi bice. Abarenga 70 bakomeretse bikomeye mu bigice igikurikira. Bikaba rero bigaragara ko urugamba mu gihe rwakomeza kubera muri bice bishobora kurangira habaye ibitigeze bibaho, kuko bitangazwe FDNB none yagarukanye imbaraga ndetse n'ibidasanzwe bitandukanye n'ibyabaye hagati muri Walungu territoire ya Masisi ku wa 4 ku munsi w'ejo ku igerekerezo rya 31 mu Kakaro 2025. Imirwano y'akazi yongeye kwaduka mu gitondo cya kare mu midugudu itandukanye yo muri groupement ya Ufamando mu gace ka Katoyi muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyo mirwano irimo guhuza abarwanyi bizasarambwe ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe wa Zarendo, nk'uko amakuru tugeraho abigaragaza. Biravugwa ko ku wa gatatu ku igerekerezo rya 30 mu Kakaro naho habaye imvururu zikomeye ku misozi yitwa Bumba mu majyepfo yitwa Remeka, aho abarwanyi bayifuse barwanya amasaha menshi n'abarwanyi ba Wazalendo bayobowe na Noah Mochowana. Iyi mirwano yabaye nyuma y'ibyumweru bigera kuri 2. Indi mirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri axe ya Luke Kasenyi Moale mu duce twa Kibibi ndetse na Nyamaboko. Amakuru atangwa n'abantu banyuranye b'inkwakuzi yemeza ko ku murongo wa Luke Kasenyi Moale izasarambwe zibasiye by'umwihariko umutwe witwaje intwaro uyobowe
iyobowe n'umuyobozi w'imitwe yitwaje intwaro witwa Mutayomba. Bikaba ari ibintu bigaragara ko bizabayeho urugamba rukomeye, kuko rero n'uyu witwa Mutayomba nawe ni umusirikare ukomeye w'indwanyi kabuhariwe. Iyi mirwano yatumye abaturage bagera ku magana bahunga ingo zabo, bamwe bajya kwisha mu mashyamba, abandi bambuka berekeza Waluyungu mu gace gaherereye muri teritwari ya Warikare. Ibiro bikaba bibaye mu gihe hashize iminsi irenga 10 hasinywa amasezerano y'inzibacyuho ido hagati ya guverinoma ya Kongo na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, hagati na IFC mu nyandiko y'itumanaho Telegram yanditswe ku igenekerezo ya 21 mu Kakaro 2025 yashyizwe ahabona n'itangazamakuru bitandukanye. Ubuyobozi bwa zone ya gatatu y'ingabo za FARDC bwategetse abasirikare kutagaye ibitero kuzasarambwa, ariko bemerewe kwisubiza mu gihe babatewe muri aka gace ka Masisi, Rucuru ndetse na Warikare. Abaturage bakaba rero bahangayikishijwe n'umutekano, bavuga ko ushobora kuba mubi cyane bitewe n'uko buri ruhande babona ko ruri kwitegura imirwano ikomeye ibishobora kongera guteza ibyago bikomeye abaturage. Ni nuko dusoje banywa, niba ari ubwa mbere dukurikiye Fyo ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane kuri politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.